Ukoliko ste pravi ljubitelj kafe, postoji način da u svom domu uživate u vrhunski pripremljenoj kafi i punoj aromi. Vaš novi barista se zove Mile i jednim dodirom će napraviti kafu baš po vašem ukusu. U pitanju je aparat za kafu sa oznakom CM6350 koji posjeduje do 10 profila za svakog korisnika ili napitak i čuva sve parametre vašeg omiljenog pića, poput količine mlevene kafe, temperature, količine vode ili mleka i svaki put ih priprema sa identičnim ukusom i nemačkom preciznošću. Bez obzira volite li jaki i gusti espresso, klasičnu kafu, kremasti cappuccino, snažni ristretto, kafe latte ili latte macchiato, ovaj aparat će ga pripremiti sa veštinom pravog majstora. Patentirani aromatik sistem u inteligentnoj komori detaljno meša kafu i vodu za savršene rezultate i predivnu intenzivnu aromu kafe. Zahvaljujući mogućnošću programiranja, vaša kafa vas može sačekati automatski u željeno vreme, na primjer ujutru odmah nakon buđenja. Iako daje savršene rezultate, mlin aparata je izuzetno tih, pa vam pripreme neće ometati poslednje trenutke sna. Mile CM6350 može koristiti kafu u zrnu, kao i već mlevenu kafu u posebnom odeljku, što vam pruža mogućnost izbora ili pripremu više različitih vrsta kafe. Uz One Touch or Two opciju moguće je i priprema 2 specijaliteta od kafe istovremeno. Jednim dodirom, dok vi svoju pažnju možete usmeriti na vaše društvo. Kada imate goste, moguće je priprema do 8 šoljica kafe ili vode za čaj u bokal, umesto pojedinačnih šoljica. Ukoliko su u blizini deca, radi sigurnosti, moguće je i zaključavanje aparata kako biste sprečili neželjeno korišćenje ili im jednostavno možete pripremiti neki od napitaka sa toplim mlekom ili mlečnom penom. Kako je higijena uvek prioritet, komponentu za kuvanje koje je srce CM6350 aparata možete vrlo jednostavno izvaditi i oprati, a mnogi delovi poput rezervoara za vodu i posude za otpadke podržavaju i pranje u mašini za pranje sudova, čineći održavanje ovog aparata lakim i jednostavnim. Uživanje u kafi ne bi bilo potpuno bez prave atmosfere, pa Mile CM6350 posjeduje Brilliant Light, meko LED osvetljenje koje ističe svaku šoljicu, donoseći vizualni doživljaj i stvarajući prijatan ambijent u vašoj kuhinji. Važno je gde kupujete tehniku, vaš Gigatron.